Abbreviation and acronyms Part 5. 5. Globe. Tiin man globe. What dog doing? O na, answer kay too much information. Wa mo kadungog di ana. Salamat. 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 Sunoy. Palipunang aralin. Tuhod tiil. Tuhod tiil. Tuhod tiil. Tuhod tiil. Papaya. Sa. Pasa. Apa. Mama. President ang Nagulong langit. Answer kay personal assistant.